बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو په دې ویډیو کې به زه ستاسو سره اتیا جملې شیر کوم. نو که ویډیو مو خوښ شو نو لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو اوس راځئ چې د لیسن شروع کړو. I am coming. زه راځم. I am coming. I am hungry. زه وږی شوی یم. I am hungry. It's too much. دا ډیر زیات دی. It's too much. It's not for you. دا ستا د پاره نه دی. It's not for you. What are you thinking? ته څه سوچ کوي. What are you thinking? Tell him. هغه ته ووایه. Tell him. What was that? دغه څه و. What was that? I will help you. زه به تا سره کومک وکړم. I will help you. کومک یعنی مدد. What do you like? ستا څه خوښ دی. What do you like? What's that? دغه څه دی. What's that? Where shall we meet? مونږ به کوم ځای ملاقات کوو. Where shall we meet? It's very expensive. دا ډیر ګران دی. It's very expensive. It's very cheap. دا ډیر ارزان دی. It's very cheap. What do you think? تا ته څه ښکاري. What do you think? یا تاسو داسې هم ویلی شئ ته څه سوچ کوي. Why are you late? تا ناوخته ولې کو. Why are you late? I will think about it. زه به په دې اړه سوچ وکړم. I will think about it. په اړه یعنی په باره کې. یا تاسو داسې هم ویلی شئ زه به په دې باره کې سوچ وکړم. Put the clothes on hanger. جامې کونډې ته ولګوه. Put the clothes on hanger. Shut the mouth while eating. د خوراک خوړلو په وخت کې چپ شه. Shut the mouth while eating. I am not finding my mobile. زما موبایل نه موندلی کیږي. I am not finding my mobile. Hammer the nail here. دلته میخ ټک وهه. Hammer the nail here. This is my mobile's charger. دا زما د موبایل چارجر دی. This is my mobile's charger. Text him. هغه ته پیغام ولیږه. Text him. Peel up the apple. مڼه سپینه کړه. Peel up the apple. Touch wood. چرته د نظره نشي. Touch wood. Wind is blowing. هوا لګي. Wind is blowing. یا تاسو داسې هم ویلی شئ هوا چلیږي. By God grace. د خدای په فضل سره. By God grace. Shut your mouth. خوله دې بند کړه. Shut your mouth. Boil the eggs. هګۍ ویشوه. Boil the eggs. I have money. ما سره پیسې دي. I have money. I need a pillow. زما یو بالښت پکار دی. I need a pillow. What are you playing? څه لوبې کوي. What are you playing? Be together. یو ځای شئ. Be together. He is dead. هغه مړ دی. He is dead. You can trust me. ته په ما باور کولی شي. You can trust me. باور یعنی اعتماد. Are you mad? لیونی کو. Are you mad? Wash the clothes by soap.
جامې په صابون وینځه. wash the clothes by soap. I am here. زه دلته یم. I am here. Please come in. دننه راځئ. Please come in. brush the clothes. جامې په برش پاکې کړه. brush the clothes. don't brush my clothes. زما جامې په برش مه پاکوه. don't brush my clothes. stop the noise. شور بند کړه. stop the noise. decrease the voice. आवाज कम कड़ा. decrease the voice. stop the voice. आवाज बंद कड़ा. stop the voice. keep the TV on. TV लगेदले प्रेगदा. keep the TV on. I am leaving. zazam. I am leaving. let him talk. ها خبرو ته پرېږده. let him talk. don't spoil your eyes. خپل سترګې مه خرابوه. don't spoil your eyes. switch on the fan. پنکه چالو کړه. switch on the fan. switch off the fan. پنکه بند کړه. switch off the fan. wear this. دا واغونده. wear this. be careful. احتیاط کوه. be careful. consider it yours. دا خپل وګڼه. consider it yours. go there and look. هلته لاړ شه او وګوره. go there and look. the fan is fast. پنکه تیزه چلیږي. the fan is fast. the fan is slow. پنکه ورو چلیږي. the fan is slow. fix it. دا سم کړه. fix it. it's very hot today. نن ډیره ګرمي ده. it's very hot today. she is pregnant. د هغې حمل دی. she is pregnant. just think. لږ سوچ وکړه. just think. it's very cold outside. بهر ډیره یخني ده. it's very cold outside. I am washing the dishes. زه لوښي وینځم. I am washing the dishes. I am very sad. زه ډیر خفه یم. I am very sad. This is not a laptop. دا لیپټاپ نه دی. This is not a laptop. Why are you angry? ته غوسه ولې یې؟ Why are you angry? Why did you say so? تا داسې ولې ووې؟ Why did you say so? Why did you do so? تا داسې ولې وکړل؟ Why did you do so? Who did it? دا چا وکړل؟ Who did it? Iron the shirt. کمیس استری کړه. Iron the shirt. What's in clothes? پجامو کې څه دي؟ What's in clothes? Wear your shirt. کمیس دی واغونده. Wear your shirt. Bring this. دا راوړه. Bring this. Write my words. زما الفاظ ولیکه. Write my words. Mark my words. زما الفاظ ولیکه. Mark my words. Take me to home. ما کور ته بوزه. Take me to home. Don't whistle. شپېلې مه وهه. Don't whistle. I trust myself. زما په خپل ځان باور دی. I trust myself. باور دی یعنی یقین دی. He is waiting for you. هغه ستا انتظار کوي. He is waiting for you.
No need to go. د تللو ضرورت نشته. No need to go. Don't ruin. خرابوه ما. Don't ruin. What happened to you? تا له څه چل وشو. What happened to you? د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل PE Everyone سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.